nsabi ndakuzi kurusha uko wowe ushobora kuba ubitekereza. Amabi yawe ndayazi n'ibyiza byawe ndabizi. Geregwari, amabi yawe ndayazi n'ibyiza byawe ndabizi. Nimushaka ko tubishyira mu buzima rusange, nitubishyira mu buzima rusange muzatuma dushyira ku karubanda bitagakwiye ko bijya ku karubanda. Igihe mwatumenyeye kugeza saha mwabonye bari abantu batakigaragara, mumbwire ukuntu twabaga turi kwamamariza ubusa. Mubimbwire namwe muze kubishyira muri komante. Mumbwire ukuntu twaba tumeze kuriya nuko twari tumeze, twamamariza ubusa umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu turi kwamamariza ubusa. Buri muntu wese muri kubona ahangaha rero afite ukuboko kuri nsabi, afite ukuboko kuri bijiyobija. Niba abo bantu navuze mu mazina, ikiri nsabi, ikiri geregwari, ikiri rusiya, dutandukanye nabo tumaranye imyaka zigera muri 7, 8 n'icumi, imyaka 10. Reka tubare 7, 8. Urumva? Wowe uje aka kanya muzamarana igihe kingana iki? Ntago tubizi. Nta nubwo binatureba. Ariko wongera umenye ngo twebwe ubwacu turi mu makosa. Muze kubishyira muri komenti. Murakoze cyane, Imana ibahe.